ndina amantu kwena arua onto tucemanitie aja tutongeretwe mwathani kirundua wagatugurira mantu jamega jara tukaraniria kenda mici yetu ikarunga mana ikale bwega na wirigiro bwetu twinde igwakikisha mici yetu ikuthongoma na ndina ma mici thongi kanisa ni thongi kanisa thongi ona kinya ndiguru yetu ni thongi kitura ni thongi jani thongi ndiguru ikubwa bwega sana pastor Kinoti no ntobwa gwitikiria kwenjoka iri ni utuketa na mbere kwithwa tukiariria muretherio Meru TV na tucokanirie njachi yetu ntu ugatega mantu urejetete wambirire kwiyoro waterere mbi terere mukaro na nande irutogoreria gucoka-cokaniria no kagaro joka-cokara inine muretherio Meru TV ntukwire juma ere ange twamere kutha tugitegera ngugi cia mwekuru twategera cia mukuru na tuona iria mukuru habati kwithwa akirita na akuru bejire kureta thina anga akuru batendete kurugago we twira akuru batwarania kuruga akuru batendete kuruga akuru no ntu batendete kuruga imbitena akuru ibandigaritie kuma ndikuga indugaga mando jara mbonete ja kurigarania utena gikaro inyaka kiribo lakini ngucokire murungu nkatho no nturi bakarija akabaga ene 50-50 kuri baba inge barabambirite pastor no aririe bwega no une umiche yetu batere gukara menya ntukwira Nancy twaragia mantu ja o muntu na ngugewe ngugie mukuru twa define ngugie cia kuru chionde na twa define ngugie cia ekuru chionde na ndikuge ndugaga ibarigarire lakini atotaito kinyirire stage kuga uria tubatere gutethania na riria tubatere gutethania mea kwina riria tubatere gutethania na uria tubatere gutethania no tutire onde akarugaga kwirire abati kwithwa akiruga atu ibwega sana na kurikania namba chetu chia studio iro umba kuthro gitwariria na cio goroba narua iri au kionine giaku kiuria kiria wina kio na kethera no kuregana na kuruga gwa kuruna kethera no kugwata mbaru umbe kuthro gitwariria nimbitagwa Nancy Ndogo uyo ni pastor Kinoti mbere ma pastor itwatigirire tukuga ngugi cia mwekuru na cia mukuru lakini tutogo uria babati gutethania katogire akini iji na iji na no nteno kwina gutethania itubati kwithwa tugitethanagia kwa magita kwa magita ndienda na arua tuthirikiria au agutethania uria tubati gutethania then tumakire gutethania tugategira nande toxic relationship kana ndugu iria itibati ndugu iria tina mantu jateagirite no ntu antu ibethiritwe ba tugikujira mburagano muno ndene nja cietu na ukaigwa mukuru akuraga mwekuru akuraga twana twawe tuthatu ukaigwa ngina gwikira na bonde sumu bakwe bonde ungia komuntia nyomba mwanki bakwira ku bonde you know mantu jajawe jombete kuzaja gita na mbere tukomba kuthatu kiajariria lakini mbere ya mari tubati gutethania atendene nja ije ote muntu utina ngugewe iraritaga ndene yanja cietu kinya uni na mwekuru kwa muntu ena ngugewe iraritaga ate iraritaga lakini Nancy family cia tha ici kuri mantu family ira cienderete muno kana iri kwenda gwita kuraja ithithagia jara jatumaga kwithura gutina ori tukiri o majukumu ja muntu na tirasima twinde twithura itunganene kiri majukumu ja tukurita indaugire okairire atwara ndauga mwekuru no ethirwe noe wina ukureta income mukuru akethwa this time round ne na inami kureta mbio income tikuga na ndembeche che mwekuru chikarage muko mukuru turi we impara nyombeje no ntombeche mukuru kugita atia ukona cio lakini ndingienda twambiria na point imwe kuga atiri ri turi nja mukuru na mwekuru komba kwagwa muno twithirwe twikite mantu methene tukauga ugwe ukathithaia bubu nawe ukathithaia buriku bubu tukagana na tukandecide mantu jaria omwe wetu abatere kwithurwa akithithia ndenenja for example atugenja ici cietu iturithitie na iturithitie bwega tuge maybe example ng'ombe cieria ni kwenda gukamwa na ni kwenda gutwirwa tugakira tukauga mukuru twira mwekuru kama tukethwa itondicindite majukumu oja muntu kenda thaa 10 nijire cia kinya cia rukiri ndi mwekuru ketha ni kamaga kamenye batere gukira ngeta gukama ngakama
mwekuru arikia gukama nkamenya mbati gwita ngatonya store ngaumara na area agitanga mbio ng'ombe ni unkuga antu bagakarande bakarikania eji ni unkathithia nani oje ni unkathithia tugaita ngugi na inya tu focus ite kwa achieve muntu na manto jai na manto jawe jara tu decide leo family ni taka kuraja antu bakarendetie ndi bakamenya this is my area unge akamenya this is what I will do leo manto jetu chaka karabweka leo point yemwe ya kuhakikisha ngugi chonde ira tukitaka ndene nja chetu igukugia balance no utugate koneke jaka atiganiritwe na untu fulani bubu wake unge nawe na atiganiritwe na untu bunge fulani bubu wake leo tukethwa tukitethanagia no ntu itu definire o muntu na untu buri akethwa akitithagia njeje gwatuika gwatuika bu kwangiri no mwe arega kuthithia au na ndio tikona neo mantu jamberia ja kwethirwa toxic relationship igatonya au so tuonie aria mukuru abati gukamin no aria mwekuru abati gukamin kiri responsibility oni ndenda kuga atiri kuri ma area nyingi ira tubatera kuthwa tu ntekome kuri instances nyingi ira tubatera kuthwa tugitethania for example itugire ngugi mwekuru ikuruga leo ni ngugi mwekuru ikukitata ikuruga na akuru baba ingi boga bateruga lakini ndenda tuona scenario ira mwekuru ari kuraja na agakinya thainya cio tuko kana thithano cio tuko mukuru ni nginyira tha mugwanja kana thainya cia muthenya ndio ariku ana bari njeje ana ni ndi baumete school ana baba etere monga thaire mwekuru agakinya imagine ibo ega no ntunje icio mbako thoi na tubago tutethia family ni karaga bwega gachonya muntu ko batethia lakini rira gukethwa gutina muntu jo ikanya gaku mukuru ana ibaku ana ibaku ingoge kuhakikisha ana baba bako mama barite ibanyiri example enge mukuru no brand wina njeje nwe ukurigera into akikitagate na andiki muchara cyo muthongi cyo mwega tulijaga tukanyira na tukakara bwega mukuru cyo inyamwe kuru to andiki ena means chawe cyo kuchwa mbecha na mimbi yo mbako nyaga na andiki na ndi mukuru cyo ngokatwika ko gukinya mwe mbecha ira flow ya mbecha chawe kathira igotwika njeje gutiri wakairi no ndo mukuru no retaga batige kuga tia tuichiakwa tia kuichietu chiakwa pastor kenoti ugire akuru ikuretaga kwa chiakwa chikara ya county ne yojura yariku hapana itobati gutonyera ara kwina ubatu kiri o mawete nyetha ngugi bukare muntu fulani wona kuremerwa antu kwena aru maybe kwe kiuntu kiumira gyo tumaremerwa riu no mwanka utonyere gatikati au umutethie no ntu bwaere gintu kimwe kenda gutethanagia mukuru na mwekuru ndene family gintu o nuru yukura mwathani ruga kwekuru botige kwitha mbecha rira mukuru tiawe tiatwika teuga tia mukuru itie twendi tiakwa itiakwa ankurie kiuria mchungaji tuge egita riria kwina ekuru baba the career women gwatuka we ai ngugine full time maybe nyamatha jare yakuma ngugine matha late hours na batina mtoko batetheria kana house manager ndene njaira mtore gukinya mapema ntuko chonde mukuru anto ko bati gwitate mukuru ju akomiria kuruga ntuko chonde kinya mukuru watwika atumire kuruga ntuko chonde oni ngwiragwa ne ekuru na ingwetekia ekuru bonde ibachita na ile muno kinya mwekuru agakinya thaire agakinya mbere mamba ile jukumu ewe na mije bwega muno amba ile gushughulika ore akagitate agahakikisha responsibility ewe akumeingia bwega ketho ikuruga ketho aneana akuthambia ketho inyomba ni thambi na into ibikali bwega na ndi au nio tukwenda kwariria no ntu bwa kuru betu oni ndi umo wao kenda twakikishaga tugutetheria ekuru betu rira bayinyiri twimantu takabari nkombo mwekuru ari gwaku mutano baba mwekuru ti nkombo yaku i mwekuru waku na aria agwiti otethio no atethwe oni mbitekagia takampumba kuremwa kuthambia gikombe kiuma no thambia gikombe gikagitate ya karabwega in fact kwina faida hii nyingi cha gutetheria muntu ngugiwe no nturi rimwe kurwe ejira no gune na kirundo giki kingi kyangu gia kurita
Dairo ka mutetheria ngugi withira kureo buketho nya bwina time yenu ya kugwiraniru ngugi ni githirire ugwite ku agwite we ngugi kuthira buketho bwina time injaga cha kurania nyanya gwatinda atia gwatinda na family yetu irienda atia tucokaniria atia na ndio mutigira uguo gwikinyo kinya thaithano cio tukuiria kuma ngugi na ciawe toroe muchindire butone nyakanyaka kwaria rukiri muntu ikumarai kumara kairi achokere kairi utuku anomenoge ngugi butone nya time cha gucokanira ja family ko kikeja kwithirwa kombeka kwa bwa mono tugitethanagia mantune aria uguteka kona mwenza kwa kwinyirwa na batige urume ba umero mama no timbie ke kubare gutikingi urume ba umero Mumiru mukuru atitonya riko arugira twana irio turia mwekuru akethirwa atikinyite gatucokera murume kinjate tukagwachuburie ngakurikana na maji yetu cia kwethirwo kiaraniria na tugorobo narwe iria ukionine giaku kiuria kirore ngienda kwethirwo kiuria kethera wina untori ngienda kwethirwa ugitwira ugorobo narwe akiegie mantu ja family turia ja nuntobwa gitumi giki tugita na mbere kwingo gingi turatiga ira tubati kutha tugitethania kwe mantu ja maingi ja tubatere kutha tukithithia kenda twakikisha tugutethaniria miturire neje yetu mantu ja maingi menya wa appreciate muntu ungi na mantu jara kuthithia no mbinu ya kumwekira inya kenda mantu jo jakitatia jaiteka bwega na kwithirwa bukwatanirite menya kinya kuraga gutethania rimwe ikuonania gutingwataniro irio lakini kwina account kama ndingienda nanse twira antu betu maitaji ja tukugira kana ngugi chonde tukugira itega kwa 50-50 bukaga na 50-50 omba kwithirwa ni mbinu imwe ya kwathukana kwenu Temuchedo. Gwatuika na ndiketha imwana we school ugorita fee ngiri 10 ciaku ni 5 ciakwa ni 5 tumare tugachoe. Ketho ing'ombe ire njeje ciaku ni jire ciakwa ni jire. Ng'ombe nkaga inya. Otewendo bure au. Eje ekadio contract. Otewendo bure au. Company. Ko manto jara twina jo twakikisha nyetho tukutethaniria tukaga responsibility 50-50. Tukeja kwiga 50-50 utiwendo bure au riri unandi iyo ni ere company iyo ni ere company ya buba ire nandi omuntu na shares ciawe ukahakikisha muntu akwitango giciawe lakini ngukutethania ko tukugira tuwe antu ibatethanie bena wendo bubwingi bwa kuhakikisha family yenu bukomistia hand igukuria yeta atua igukinya atua nontu ora bugatethania bung'ana kinya rira family yenu ikanene ana yagire bwega riro bukomba gutethania kinya rira gukeja changamoto ki family bando still bwetho bugwatanirite cha mukuru na mwekuru riro bukomba gukurithia family yenu na ite na mbere bubwega bwega sana nonto bua gutomenyithia mantu zo ku akoro na ekoro agatucoke gutethaniria njeti tutiga kureka ore onge akuja meriwa uenka ukiugaga ninda agoranire na ndinda akinyire ninde na mwekuru thai ndakinyire mwekuru akijanja tuko kanogi ate kumba kuruga ate kumba inya kwana irio na uwe no gukare au horengi anaba irio ukona mwana kana butia janya na irio ana ibaja go irio murume na go change diaper riu rio agwa diaper kwa lakini irio bieja kwa ana ibaja go irio agwa diaper go lakini ugatigirwa kori kakaga kuna uju utakari ku kodithia ate unafanya kazi ukachange ugaitangugire leo kana igaku itangugire leo na mantu jonte jagire bega sana ndinde thithe tugitegera mantu jegie ko kiundugu iria chena madhara fulani ukethira antu ba aba ko date kana orinde baraba gurene kana baraba ko date ukethira igukinya antu gutewendo kairi kwi mantu jachangiite ri wendo bubu kathira na ukethira on the process antu ba kuthithania mantu jateagirite either ba kwambiria kuurana mbimbi ndienda tukiambiria pastor mantu jaja mtu omba gutega kuona relationship au itirite ndarika kwithura ndi makin nitauma inje kana mantu jaja tebwa nukuona ku kwi jondi na jo already
lakini na turingithirie njara wina jo tukaigua munikenda mureithirio Meru TV kwi muntu thaizi mbuga uguri na gukurukira mantu lakini ate kuma mantu jaja no jeje jakaridi to something else mantu jaja no jeje jakaridi kurirwa nyanje kana kuragwa no kono ri antu bakuraga na antu kwiji so imantu jai kuja utubati kutho tukimenyaga watega wona kwe sigi noti amberia ukona aja is the right time ko deal na unto bobo in fact Nancy Kristo atwirire wen yathana riari nene iwendo na wendo na puibu butumaga kwithwa kwina ndugu iji tukogweta thaici muthaka uma kwao ageta Rwanda agachwa mwari bakenda na akamwira mantu ja mathongi agacoka akamukucia akamureta nja kenda bakanja kwa iwendo bwithora bureo kenda twithura mukuru na mwekuru bakwambiria nja na topic iwe na ruwe kongwiria muno no ntu kwina mantu ja maingi jaja thithikite gatigati kanto bau bakorwo ibendene babo bendene no baba kugitate no baba kuragana na nduki yetu ije urene rua na kinye wingi wauga ni kunditi aja baba kugambania iba ingetie nteto yu muno lakini ndenda kuga wendo tubugwatire atia ri kwijire mukuru na mwekuru barikania bambirie family iko batere kwithura kwina gwitikania faithfulness mbere tuita kiri jara jabati kuthora jarende ne family ka nkoringithiria mbere ma gwatuika kana nkuringithiria ntobiria biumba kwithirwa bigituma turebwa kwithirwa tukiganwa ndene family then utwire na ndi mantu jabati kwithirwa jagi approach wate mtu abati kwithirwa akija deal na joate riria urindene ya relationship mbere makwina urongo ndene family ukethira mtu ga kwa area ndenkobo kulinga chenga ende nkobo dayo mtu ina mawa Nairobi you know data one okalia aya mtu ate okare nkobo kwina mantu ja emotional starvation tukiarira mantu ja emotional starvation ni gitarira ukwenda company ya mtojo na mtojo ate kwa company no kuona mtojo no kumwenda lakini aketherwa ateo kwina mantu ja kwairwa cheating ukethera mtu na ukwenda lakini anabange kathomba akuthithia ate akwenda tuge aba kugambania no keja ukarealize kumende ni kamaraini nejo kana kirebare orinde barindene ya family ndaringithia ukomba kuthoro gituringithiria jo na njira nene kwina mantu ya emotional abuse na physical abuse kana ukethera ukwambiria kuuro na ruo kuringo karwitwa hawezi wachoko kerwa pole sorry ntikuendeta kinya ntikutuganite no nkoringithie nukuona kwina mantu za kuaga respect kana kuaga kueja na gitio ukethera mtu uria urakwendete na arakweja gitio na ruo tigitio ringi nukuona kwina mantu ja kurega kuthurwa uri flexible kana kurega kuthurwa uri flexibility kwi mantu jara wendete no mukuru kwa akwira ntikwenda nansi ukithithia mantu jawo nja tikungwiria lakini ukarega butu bando nonto ni ukwenda kuthithia u utigukia your partner akaigwata nukona kana mukuru ejaga kwira kwenda uruga tuirio fulani imbiga gwa tuthongi aho nonto tibiendete you know flexible you know ukethera mantu ja moja jau katwariria jau tugita na mbere nkomba twetha tukiariragia jange bwega jaura mpendete mutheri bwega nikiaro mabo bengi bendete mutheri nandi tegwa tukauga ntu kwingi ugatwira ntu kwingi nonto ti umwenda igwa bwega Nancy ingwetikia ukugweta mantu ja maingi na ja bandu ngoja kokale na mutojo wakwa na je ujo tubatere kwariria thai jara jatumaga kwithwa kwina ndoa iwu kuigwa kiri ndugu iji cietu tuga kwina urongo burapo kwarua menya antu baba ingi muntu no akwira ura kwendete ura kuthithiritie akureta nja na eu it is both signs
mukuru no ari orongo kana mwekuru akagitate bonde bakari akari orongo akaja kwethirwa ari kwira igwenka na agwa inde na antu bagitete atia bare baba ingi karaini kathumba igita ririo muntu akeja kumenya gotwirwo mwairitie umenya uno kumethina wali kana ringi twera wa Eldoret muthaka kamatite choka eta agita mwari muchore atwire kumurira fi igita riraja akeja kumenya muntu twoe bone urongo bunene muno na no yombambirire kuga unfaithfulness tinya kiri baba kwambiria kinya kiri bara ba aciari betu bara bakura bara baguranire barakura na barakaranja ciao ukeja kwithirwo uri unfaithful utimwitiki kwa kiri nyombe iji turi unfaithful nyairutererwa mukuru na mwekuru into bira buchwaga mandu jabo kuthithia umenya muntu atigwa bwega muntu atigwa bwega na no abange kuthithia mandu ja mathuku mukuru mwekuru bwe no keja kuthote mwitikia no agutendere gitendo gikithuku na kinya mwekuru keja kuthoa mukuru ate gwitikia no akubangire akuthithia mandu ja mathuku ko kwina umuhimu baba atu kwithwa turi etikikwa ri tugwatanire na twendana na twambiria family mandu jabo metu tigane nacho Mr. Director nate okuga sawa mandu ja ome atutigane nacho kumara ome yanja iji atutigane na mandu jaliku mandu jau rutere rwa mbecha nacho nonto nacho inyacho niretaga thina muno kinya mbecha tumbiire kwimanage antu baetikikwa kinya kimbe baetikikwa kethwa tutwira tuchwite mbecha cha kugura gitangi kya ruji katugure gitangi kachingane tugure gitangi nda contribute magana jairi weja na ngiri sande wingi tweja na magana ja 5 Jumaine twendia karate tona magana jairi make sure ogutwika mwete kikwa kire mandu jo jonde watumirwo gitangi jana gitangi gitangi kendo mandu jo tuja karabwega no ndu keura kinya mwekuru akoria ina mbecha iretere kana mwekuru gikundine na utwika ya mbecha ko kana itangi ekuru bakugura itangi rikeja kura uga ina iretere au nande kukathiria ndwa gutithwa kwina arguments gute mateta kiri family chetu ritwa atwika ete kikwa kiri area chionde cha mandu ja tukuthithia dene family kiri mbecha chetu tuhakikisha tugutwika etikikwa na mantu jonde jagakarabwega mantu ja emotional starvation kana rira guchwa muntu meya yatu mantu tunini antu bona ja tutitwa gitumi tutuma relationship chumba kutho ikithuka for example rinda ndaguchwa ogo wija gotuko yumara rukiri ugukinya utuko rukiri kinyante kuona you know kamere akuruju ndogo iji twina cio itakwa companionship gukarania mukuru na mwekuru kwithwa bwena time bukagitatea bugakarania na ateomba gwita muntu kuraja mureta gwaku kamutiga au ageja kwitherwa akainduka ira thake ndeira akona muntu necire inya ataigo kijinya goka agokira thako neire oteku gwatwika ate kari kuona isa sawa no kwithirwa kwena mantu ja ukiri muntu maybe ura witaka ngugikuraja menya nti no mbithirwa ndi mukuru pandiki ndi mwanajeshi Somalia ngweta ke baba gweta mbio na mwekuru ari njana nere agwa nonto distance nayo tutimbo kana nigita leonde lakini re murungu abo jaliire bo thura bokalia amwe choka ganja kureo choka ganja kureo ogetoka karaniria na muntu okubo karaniria bokagwira ogetho nyewe na time nana by the no togera last time mukuru we na time nana baku mwekuru we na time na mukuru oku nana baku ninya mukuru we na time na mwekuru oku nana baku na riu mici gakarabwega bokona nara kwina weaknesses bokajandiriana na mantu jonte jagakarabwega are riu wambiria kuhuru tuge ukuthithio na mtu uju atana kuringithia kairi lakini kuntu wathithio ukethira rimwe eu isaini mwe kuonania orindene ya ndugu itithongi that relationship itithongi buru ekona muntu ambiria gukiria njara ekwa agikuringare imanto jako je bothithia changa ni ja kuringa muntu munene muntu ina kirira kia mwekuru oku o werere nkwendete o atega ukamwere ibonga nabo bomba kuoneka ugendo muringa kweli tunyanya igwe
Togere baraba burae kuruba baba batigeri ne gita. Bari nyuma ya igita kuraja muno. Na ekeja kuthwa gwa we mukuru mea ndauga untetho kiante urone akuru. Ngau tetera. Kuri akuru baraba kura bai kaberegeto au. Ya karaga ja withire. Mukuru ati urite mwekuru we. Bauga mukuru kakitete atia. Kame to gakariri. Gakariri. Nande okaigwa. Kinya batu ntorene tuhana na untorene. Riria ithe okaremi araura ngino okaremi rukiri icho ntato twete acho school. What? Nande manda yote ja mega akuru timbe ya mega kiri family chietu na jatumba gutuma kwithwa kwina mukarire jo mwaka kirinja chietu na ikage gutuma na ro twali tuga atiri no mwanka twakikishe ndugu chietu chigukara na wendo na antu bonde mukuru na mwekuru bokara na wendo na mathuganyo ja karibu agaja tariritie na nja mukuru tu okukirwa no kuwewe heshima meale yambiririe kuurana ga kwenda gukirwa muga arenda mwekuru endi mwekuru agukire we jaga agatonya twana tuhitonya rungu na gutonya rungu mukuru no heshima togukirwa mwekuru oku na kwegitio kira kiri gyaku na baku bakwegitio kira kiri gyaku bagagukira nonto kinyara gukethwa kwi nonto patumba go kwa approach bakwira nyanya gukari baba gukari irio kuona family iki haraka na kenyeji o nonto muntu agateka one mukuru na ruo okay rurenge no mutonke drongita ibega sana nonto bwa muraithiria wa Meru TV arakunde orengite kaya nwitete na mbere kwithirwa ukigwatira gauntu kamwe kana karakangi na kethira uri kirindu guteu ni bwega sana ukomba kwithirwa ugitwariria no gatwira kethira no gukurukira kinya onto jabo tugita kunokoka kanini kwa mtu gwitwa Chalo yule wa Laikipia ruga ibwega ni kuigua kiriro gietu ni gwitikiria kureta kipindi mathata jaja ni kwithirwa family members bagakara amwe ibwega sana Chalo kumantere chia Laikipia heta nambere kwithirwa gitwaria gukurukira namba chetu chia thimu iria ukiona gyaku tugicokera tukaba kwithirwa twitite nambere na mubango jwetu ugoro bwana Arua heta nambere kwithirwa ndene ya Meru TV nitoshokerete. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani watanete nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security,
school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023 and you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Solution Afya Cover ni ugitiribu kinyanete na bwako nembo buko jwaku leo tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiribu bora jana gukurukira mutaratara jwa uretibwa utungata Kenya yonde nya ni buronga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkurokito ringezi mungu kurokera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni Agakoromone kana kirindu wangichi ya tuchionde iriri ya kuinagwe nombe nyotu andikira gukurokera email info@solutionscircle.com. Website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Odina kiatho kiambathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intara muchi ya mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kirakiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Tugucokera kairi murithiri wa Meru TV twita na mbere na kwitha tukiariria mantu jegie family kethara ni urugurira TV yaku ngakurikania twitite na mbere kwitha tukiariria mantu jegie ndugu ndugu tiria tiomba gutuma ukomba kuthura buti ukarania bwega ukethera kwina mantu jatiagirite ndene ya relationship iri kana ndene ya njeri uri na
Otaora tomba kutha tukirikiria twina kana ura tomba kutha tukiumara tucokerete kairi na Pastor Kinoti tume kutha tugita na mbere kwariria mantu kathumba jara jomete kwithirwa kana jara jomba gutuma family ikomba kwithirwa ite kwiganwa tugwitite na mbere kutha tugitegera Pastor tugwitite na mbere kutha tugitegera mantu jara jomba ku lead to toxic relationship kana jara muntu omba kwithirwa agitegera uri ndene ya relationship kana uri ndene ya nja kana uri uguri already ukona mantu jaja au jetete onto bobo amberia so ito kare tutegera jauja kwairania ja kurega kuiganua ukethira rimwe no wena boka thomba babangita raini yau ukethira riro kwenda mtethire na kanya gaku atena kanya gaku kwena mantu jajange ja kwaga respect ku tutariria jaujange tia njango etange na mpwe mantu jaraja tomaga nja cietu ciaragana muno kana ciithirwa kutena thiri nyingi na muntu ambeire gucuku mantu jara muntu akogitate akuthithia mbere maitugire kwina kurega gwitikania ku komba utuma family karagana kuri na unyomo bona ura muntu ayera ya nyomo watwika ugo tearirwa uwere ungenti uwere simba jeu family wite otokwiraga okirio kirwane ana bagu mweko gwaturi waere nyomogwe kuri na kwaga gwitikika kwina kwaga heshima ni muntu nagere nyanto ba heshima muntu no agere kinyanto ba heshima buru atwikote muntu umba kwa heshima njeu thairo kwija thairo wijite urijo kiara yante to iro karia ana bana le bare aja kana mwekuru ka mugondo kaira nya in public mukuru okuo ka mugondo kaira kirikirindi akwe yanto bakaliyo ukona muntu atikote nya mukuru embure gikina kyo mbere nya ya antu imagine antu bumarite na njira bwenya bwe market buri ongeta kanya bwe mundene bukiri maga kana nya buri ke function fulani mwekuru atete ya mukuru wale mugondo korera kugita ate mukuru no impole aongei antu ai nyingi nyino kathambithio ro kugita ate thithio ro kwenda kana mukuru atura gondo kaira mwekuru we mbere ya na mbere ya tori anywhere kwatwika ugo utimu wa heshima kinyanda ike moro na muntu wotheri na muntu kuri okurire so riria bwina issue ina family na tabobati kuthithia kana boba ina bobati komesovela gogeja kuthwa kwina untu buku batara kwarirwa kana bora bomba gutuma kureta mbathukano kana mateta gatigati-ine kenu iboega bokarende bomba gutatua bwe mukuru na mwekuru with sound mind tegotetanagia mbere yana ali tegotetanagia na bo akarande bokoma na solution gutira bomba akarande buma na mantu jatio akiwethira ugo we tayari kwirwa me akuri antu atetha we tayari kwirwa ko bate tumenyi ini mwisho ini kuga mbugire no tumbirwa kwe bakarire au ukorirwa uyu ungi bwino imuntu kinyawe na kwenda heshima yawe na kwenda nya kuinclude kiri kuhakikisha mantu jaja gwita mbio ja gwita bubwega kira kingi gitumaga wona kwena mbathukano muno ri ndari kuinclude au ambuge ikwithirwa utigwita mwekuru oku riri oku make decision untu bura bunde bakuthithwa njeji bumwethera na surprise weka stokaira keke abundi bejere no tumbira nduge ibae ariko ikiorokera ndona atwake kiorokera agitebue indi utambiraga gwethi rugira antu nande igugwetia antu bena uginkurundaga muntu oku kana mwekuru oku kana mukuru oku riria ukuthithia untu anything untu bora bundi ukuthithia hakikisha gukumwira ura gwitite buga share ideas buga come up na conclusion njega ya mantu jara bubatere guthithia miana withiro gwe mbeche iji turathunkumite twana ngirie kana rimwe arendaga mukuru arenda kugura bikibiki ngugechi awe chiotha chia kumara gwita guchwa no mwekuru arenda ng'ombe gukama nandi sojo thero kebania nande boka karande me aboka ya na untu bubwega burani atiri bikibiki no ije kugura ng'ombe wona no igura ng'ombe sasa kana ng'ombe ije no ije kugura bikibiki bwa karande bokerana
te mwekuru marite akichwaga ng'ombe na agonu marite akichwaga bigibigi na mbeca no imo tukugitate no mbeca ire imwe na ino ndo chi mukono jo mukuru akathithia uria akwenda no at the end of the day aone akawini ni wega kwethwa bugikana werune na kuhakikisha mandu jajo nda jakathithwa jakuthithwa bwetekaniritie riu wendo bu mutiona gutonyera wega kinja riria nansi muntu athukia sometimes antu babaingi bale mawakuga ndi kuthukia okale moinya gwa apologize kiri mukuru ukumenya uko kuthukia buru indi utina indi atu au ni akuru muno akuru atuga sore ndaigirwa ate akuru botuga sore yani kinyoka kwaza ukaigwa buru andankana na no kumenya we makosene utina wenya kanini uga sore kakuga sore wa karate iko yatuma malaria unazembuga atiri iko batenda kotha kwena room ya muntu ku apologize kwironge nyanya ndikuthithia uri akinta thuganitie bwega na indonera kugita atia ngokosera kienda nja ije yetu irungama na ita bwega ugote ganchiririe mantu jatibu uyu turaga kwenda kauntu nkoro neku inyetho ndi mukuru oku kwika untu gikundo tiketie nkoro neku gakona mukuru ujo kwa maybe tu mwega kana atempendete kana athithe yule akwenda kana ni werune mu apologize mwire ndirathithiria una mbako thoibura thuki na ndi tukarekebisha ningwitikia tugeto family chetu cia karabwega nako kaga apology nije family no itharuke sure mono yatharukira au gwatuikanire yangu koserete ini mbugiaga kuga sorry nyanya nterendete lakini ugo kumitaja rongo urume twiragia ni na by the way sorry menya take yeje anto baire bende ne take kuga irwa kenine koka mwithira nyomba tu kinya relaxete agwo mwere burure inda atalire saburi ta thongi ntukwire kana inda thithire una ndona ugo kunoga na mbuga ikware akirinde ndateka ndona ntiumba guchokera au no ndumembi akuru batechokaira lakini na aru areja gukwire indonere ngugitatea nkukosa no menya ninkwete heshima mwekuru okwa indonere ndi gukosa kwa una ndi katwambire mwambire junge ju mweru na jabu botechokerwa kairi riu family cia karabwega kamwe indonere yangu tera ngagwitera ntero cionthe mwekuru wega sana kwibungi turatigaria manto jali oja maingi muno mbere withirwa ugitwira uria solution ya manto jaja jonthe kuga baibanke thini aje mchungaji show ikopoa asante sana ndienda uria urite kiuria itanambere kuthogitwiraga ngategera kinya kiri family chetu Nancy kwina kauntu kathithikaga gwatwika utukwenda gukauni mukuru ariwa igwa mwekuru no ariwa igwa mukuru gwatwikaga njeu ikomplema nake no ntu bamandu jaja akitire ate jara karikire kugeja kutho kwena blame game dene family umenya gutiro family wirungama mukuru ategete nde mwekuru ategete nde gitumi nje jitendere agari imwekuru gitumi nje jitendere agari oria imukuru kwatwika nandi gutithwe inya kwena untu bakweja amwe turania nandi nje jigeta na mbere atia nandi tutatanira riri mwari Maria baba njeje getithwa no na untu bura bunte bukethwa buri na kurema kwa family ici gwatwika mukuru gai mwekuru gai mukuru na ndi ituraga iri komplema nake ng'ombe rega kwewa njau mwekuru kana karega gukuruka kigeri wi mukuru na ndi gwatwika gutua kwenda kuun any weakness kana problem ire onde ka rise gutua kwenda tega na metho jawe achora kamisolve alitigiro ugo ngia kauga uria ngania mathina jaga paero au no utu kumburimiro thina iriku ria ringi keja kulipuka gutwike njeje itiakika nere mukuchokanirwo kairi ibwega ara kwejira kauntu komba kuleta mpathu kana kauntu kakuleta thina antu bagakara nthiguru ukamblame mwekuru oku ukamblame mukuru oku bukaraniria jantu baire bugachwa solution ya kathina kana kagitira atia katonyere ite kumakania no utumire keja akibo bukare nthi